oh ingaru ngayo iya ki news kabong ba kilay mat kemle kini kini sono ban MVP tendri ya kan yang empat yo ban kan berki ya session kini kini smith in second do berki kakak kadiga pasyan ya murah du mentang empat not banong kapasyan ya ka pamsisya try habagam don kajin pensai kamut bagam don kin try daga nomor ba lihat saya ke jisau jongki badan kami aban pensai kumbaga pa hong tuwa ke om shen kinsa le join no dengan try ini apa ya kata shen ala ka diga pasyan ya om sia ngam ong basa tong baron ni badu mentang nang sa hi boro saungut hi nomor ba kami ka jingmi agi perkubor agi social media agi YouTube la se ngam patla ban ong ba kadi ka pasisya jadi nomor ki ong ba shen kin sa mi no te aku ban abi kata ka shen ala kadi ka pasisya ni am madu mentang im don kan waji perjimut hadin bangila remno aga MP election kum turu isu mega jing kilang ma kumgi no ilam ko parti ya se ngila ban dang ye ke ka bajia par ni hapsim ro jing kilang ye ka jing deng wajungi ya do mentang ye ko parti ni long ka wei bat ni nang ham abun kam isu da ban ka intaka MDC election na try banong ban ya jan perlo bat no banong ba kan kata ya ke parti ngasu ka bum along maka jing jan perlo te bat no do nya be jan diam Cambang idon laka jong ganong rim haji de berka kam sensyar kadar dia ngasmo pa kajing ong jong ki ba tan nomor ba jan bat ki parlok NPP ban mi no aga parti ngasmo ye kata ngamnya menjur lang nama kajing jan kajing long parlok te barok khoj long parlok dit bat no ru ya ka bakut hinya ban yang hala jong nong rim jong ka parti haji de berka sensyar kadar dia kata nganom me hak cingut madu mentang impat don kanun wajib muban khode kajing lang di tingdang don ka di pule se ban don ka jingis lo tambah dong official tamban sutu ka iga main gitu ni pen hadu mentang isno ba kam don ka no ya se kadang di tang ka riomos ka ba padon ka no bi shisha barka ba ki ong ba sian kin saja ni taru ya se ni sanang ipe ni hadu mentang kam don ka no